Musumbulo na Lavuna. Awara ya vumalo u swika awara ya vutahe nga madekwana. Keep it locked. Muzika wa Venre. Yeah, ndabatembera double play and the musi. CJ Toti anamushe na prefix ubonyambabu B ana meske ndo ambana ndichibya ngeini ndikubya naye rusuberere ndiyakora ono ruganga ngeini rusuberere ngoma zinone ajafera rusuberere nione hapo ndiona ne marikufana ai fana ngwa ratu beti fiti tambo hapo kezo rusuberere huko tangana me rena tu mangalo ndilele la lenera patu vanyira zo dura ku digungura nga halo so the poster ya ha ninge imwe pre-party and the pre-party ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival 2023 yoba na pre-party ya ngati 15th September ni abori ido fara kabza the small inner soul KG the vibe capable boys or Wami the DJ King Mushivo so scenic DJ Taki and the very auna the box zinza kotendero ujena ngango iko farwana for the 2010 center toyando yani pane vadozori tazichibya ngamando pakare kambara katinda spa usizo zino pedzi kuitwa ningi utosumbedza uri titobya ngamanda vathu havanoni vodhiyimisela ri nang'wa va tikita helmeni va ngo dziminisa September vari matekini ngo renga phere mbili kana tharu ngo rato nga ri hezo vo ḓo wana phere nthihi a zwi nga ḓo luga upfi a zwi nga shumi a zwi khou vha vho sumbedza zwo ri hayi a zwi nga ḓo shuma ndi tshi khou ḓi amba ngo ralo nda ri khou ḓisedza na zwo ri tuna activation ine ya khou ḓo vha hone hanefha futhi nga dzi 9 September and the Mguras 9 September in ya dovori do a Coroni Hotel ido fara McG Backstreet 90s anza the DJ Nipro G-Man Mabasa ufanenge ya Phalaphala so heno ni dia 9 that's when kuhambore mateki akotyo rengwa amanji ngore otherwise anga do wina apparently ndo fedza chivo jaiva solo yono sala fasi on tasala khambo fedzi na helikwangola nga ntha hezi do yanga manda tikiri ziko chimbirisani yange back to the city ziko chimbirisani namapio maswa ene abahone zvineva vazoneza zvinori kosedza back to the city riko pfuke kanyanga yambaro no Phalaphala Royal Heritage Festival une njiya vakadzidza vatsava vanje riko wana uri 10k challenge zvinori na 10k challenge ine yavo responsorwa nga Power Play apa ndori na wana zori arali ni murepa kana ni muthu ni mubveredzi kana ni mubiki wa dzibiti ni wana zvigidi zva 10 apa noni and imwe yaso zvinzwa kuiteya ninge zvino back to the city challenge ya inoni yovhura nga 29 ikuvhara nga 4 September ndizovekidzawo so wakambori we are looking for MCs and producers ninga WhatsApp no WhatsApp ningorumela submission yam to 067 1667432 undiona milayo yofambana nayo ine vathu nikotoicheka musi nichiromera general havezwa kuzogenerera ningotozicheka zvizonosumbedza zori ahuna zofeaturera mumwe arani MC rwimbo rikotova rurwamwe anozati kiru kana kuti ni nothe women girl and men gay nikosenda rwimbo rutihi ikotova hip hop rap trap only ikotova ka MP3 format izazosenda wave nangori MP3 ngapanda azviiti zori rwimbo ruve MP3 and chinepe chine chavori chiavonara ndi high resolution ndi quality inovonara noti ezofoda nemafasi ya munzere naso kurumera nari nikuita poster omba zvinepe zvine zviyavonara zo ndi zvinepe zvinoni ndifuna kha nomboro dzanochidzirumera ndipedo nawana nomboro imwe futhi yenena khamusaranisa kuwana khayano nito kwamiwa ngayo na dzina lanu la stage na hune na bahone kana review city ndi musi rikodza dzi MC richida ka dzi producer vari kodzori ni producer ko pfiri ndani ku producer ndi producer ni na Mengeli rita mini ko dia ene munne ayethe awuna dzi collabo and the beat eko tia vena dzi vocal
and i khou tea u vha original beat and ngo senda beat nthihi uri ndi kha mp3 zwa zwinepe ndi zwezwi ndi tshinepe tshithihi and ngo tea u panga na nomboro iṅwe additional na sumbedza na dzina ḽaṋu ḽane na shumisa ḽane ḽa producer na hune na bva hone. So ndi zwithu zwa khou itea zwino back to the city thikhithi dzi khou ḓi gidima vhathu rengani thikhithi uri hu swike hune na vha party ya hey 50 years celebration ine khou celebrate hip hop ine khou sponsora Hennessy, Henneken Play, Sterling Dread, Hip Hop Museum, Bhutan, and then Gauteng, Goraro, Gauteng, what, sports arts and what, I think it was there as well. So on these two in already, zasumbedza uri arali vhathu vanji vane vha ḓivhidza zwo ri vhone they are the best u tshi ḓa kho producer vendai a vha ri vha vhone ngo dzhenelela dzi competition arali na vha fhedza u sokou guma kho ṅwala kha Facebook fhedzi ri sa ni vhoni fhethu hayi ḓo ḓivhudza zwo ri the best and the best hanengei fhasi ya muafukhada dzone dzi khou fhisa ndi khou nwa maḓi nga khavho what so ri vhona uri ndi vho nyanḓo dzhenelela back to the city hip hop festival 50 years celebration of hip hop 10k challenge 29 the open day because the 4th of September so ri a kholwa zori ri ḓo kona u wana vhathu vha tshi dzhenelela nga vhunzhi zwiṅwe zwinzhi ri ḓo ḓi zwi ḓisa musi ri tshi khou ḓi amba nga hayo back to the city vhathu ya no renga thikhithi ahuna na zwino nda ya ndona Kezo hi Olivia zwavhuḓi nga maanḓa a khou amba nga heyi 10k challenge muwini wa ṅwaha wo fhelaho ndi Father Tech ya hu vha khou repiwa o wina rap challenge hu dovha hafhu ha vha na dzi beat nga ningei vhene vha ita dzi beat vha wana 10k futhi ya ro livha nga maanḓa Nema lusuvhelele Kezo ya vho mupfa ndi Nema a khou amba nga ha Phalaphala hangei ni Newtown a dovha amba nga ha Royal Heritage Festival activation party ne khou itiwa tonga ndi nga dzi 15 or 15 kana uri 13 hanefhaḽa ya